अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। झोंक टीवी का वादा है हर खबर सबसे पहले आप तक। तो आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हुसैन ते अब्बास के बाद पाहे खड़ी देंदी आई। अलामा फिरोज हैदर लखनऊ लिखे है जो भजदे घोड़े तो सजे रफ्तार ते लथे हुसैन, और 15 मिनट हुसैन सर नहीं चाहे। फौज इश्किया हलचल मच गई है, पता करो मर गया है या जिंदा है। बिस्मिल्लाह शाला कदाई अपने दुख है ना करो, मर गया है या जिंदा है। एक शामी आता मैंने हुसैन की कमजोरी का पता है। उमर साद आता क्या है हुसैन की कमजोरी? कहता मैं तो हुणे सारे बाबा दे बुलंद आखो ज़ैनब दा बुरका लुट लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक शामी आता लुट लो ज़ैनब नू। अलामा फिरोज आता जख्मी पेशानी जाके आता शिमर रुक जा अजा मैं जिंदा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाला कदाई अपने दुख है न करे। शिमर रुक जा अजा मैं जिंदा हूं। बस शाम गरीबों के 2 जुमले पढ़ दें, उसके बाद मिंबर भाई दे हवाले। औखी रात है शाम गरीबा, उस वेले कयामत का मंजर आई जदा अली दी थी सड़ी हुई चौक जाके अल हाफिज वल हफीज की सदा देनी वाली आई। फिजा कदमों ते हथ ला के आके अली दी थी उजड़ गई है। मुस्लिम दे 2 पुत्र कोई नहीं। जदा आखिस ना मुस्लिम दे 2 पुत्र कोई नहीं, तुम्हें भेड़ी टुर पई इंज मक्तले बिरा दे पुत्र कोलो। इन ज़ैनब टिपे दा 6वां गेड़ वाला है ना, त रात पे ढलदी आई त मेरी सैन दे पैरा नाल 2 लाशां टकराईयां, उठाई बह गईयां। बीबिया दी भेड़ देख कत्ल वन तलवार नाल या भा लगी है, होशियो न तलवार आई न भा लगी होएगा। जदा डिठस ना तो दोवें दे सीने दे घोड़े दे सब लगे हो जाए। बिस्मिल्लाह शाला कदे के अपने आए न करे। दोवें दे सीने दे घोड़े दे सब लगे हो जाए। वत मक्तल दे मुंह करके आ दिए हुसैन फर्क इतना है बस तू चिट्टे दी लाशा चाहिए मैं अधरा दे छे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाला कदे अपने आए न करे। हुसैन जदा तू लाशा चाहिए तेरे सर ते इमाम हा, जदा मैं बेचैनिया मेरा सर खाली है। तू कुथाई दफनाया है बता खड़ी है। तब बीबी सैन मासूमा जड़ी नहीं पे लभदी, आलिया सैन इठा जो मासूमा नहीं पे लभदी। तो अचानक रुबाब सैन कदमा ते हथ ला के दिए मैं उजड़ गई हां मेरी धी नहीं पे लभदी। औखी रात आई शाम गरीबा, बीबी आदि मैं उजड़ गई हां मेरी धी नहीं पे लभदी। टुर पईयां 2 भेड़ी अम्मा फिजा आ भिरा दी थी गोलू सारे कत्ल बोल गए, सारे बिरावां दी लाशां बोल गई। आदि आ अम्मा भिरा दी थी गोलू अजा चंद कदम ते गई है सामने के घोड़ा सवार पे आंदा। बीबी हकल मार के आदि घोड़ा सवार कोई बच्चा डिठाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह घोड़ा सवार कोई मक्तल है बच्चा डिठाई। उस वेले घोड़ा सवार मेरे पासे मुंह करके आदा बीबी ओ बच्चा नहीं वो तो बच्ची आई मैं डिठी है। उस वेले बीबी आदि तन किवें पता है जो बच्ची आई? घोड़ा सवार कदम घोड़ा सवार कोई ते मत्था मार के आदा बीबी जब मैं मक्तल को गुजरे ना तो एक लाश नु हां ना ला के आदी भई आई वे मेरा बाबा नमाजी बाबा जेड़े मैनू ईद आले दे दुर ला दिते ने मैनू ईद आले दे पवाया नहीं। ओ शिमर सजाद ते ओ सवेर बाकर दे सामने मेरे कन्ने च आराम नाल हाल है। बिस्मिल्लाह इन्हें आखना आराम नाल आए मेरा नमाजी बाबा जेड़े दुर पवाया नहीं। ओ सजाद ते बाकर दे सामने शिमर मेरे कन्ने च आराम नाल साथ ते हथ रख के नहा ले। हुण तुर पईयां बिछा भेड़ी औखी रात आई शाम गरीबा ने। हुण सारी तमीर खत्म करा कायनात दा बेगैरत उठे किसनू जमाल आते। अज दी रात दा वाकया कायनात दा बेगैरत उठे जिसनू जमाल आते। ये हुसैन दी लाश के करीब आया। ये सोचे हुसैन दा कमर बंद बहुत सोना हा, मैं हुसैन दा कमर बंद लहावा
جد اس لاش کے اتنے آئے نا تو اس کمر بند ہاتھ پایا ہے. جد اس ہاتھ پایا تو حسین کا سجا ہاتھ اٹھیا ہے. اس ہاتھ ہٹایا نا جدا میرے مولا اس وقت ہاتھ پایا ہے. میرے مولا دوسری دفعہ ہاتھ ہٹایا ہے. جد اس تیسری دفعہ پایا نا ہاتھ تو میرے امام کا وقت ہاتھ آیا ہے. تو میرے امام دے ہاتھ جس میں ایک منڈی نظر آئی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بس پوائنٹ کے قریب آ گیا. اس نو میرے امام دے ہاتھ ایک مندری نظر آئی ہے. اے آدھا میں ٹر پیا مقتل میں مقتل جو تلوار دا ایک ٹوکڑا چاہیا ہے سخت اسی معاف کرے ہے کتاب دے جملے. اے آدھا میں ٹر پیا مقتل جو میں ایک تلوار دا ٹکڑا چاہیا ہے وقت میں ایک پتھر چاہیا ہے. ہن میں ادب نال پڑھ سا پتھر چاہیا ہے. اے آدھا میں ڈیر دیر تک سوچیندا رہی ہاں. اے آدھا میں ڈیر دیر تک سوچیندا رہی ہاں اگر میں حسین دی مندری لہاواں تے اس نوں تکلیف ہو سی. بسم اللہ بسم اللہ. اے آدھا میں ہاتھ اتنے رکھیا تھلے پتھر رکھیا وقت تو تلوار دا ٹکڑا رکھیا. میں آکھیا میں دیر تک سوچیندا رہی ہاں جو مندری لہاواں تے غریب نوں تکلیف ہو سی. اے آدھا میں مندری نہیں لہائی میں غریب دی انگل ہی لہا لئی. بسم اللہ بسم اللہ. جدا انگل لہائیے اس ویلے سرخ اناری اٹھیے. جدا سرخ اناری اٹھیے نا تو نور دی اماری لتھی ہے. جد وچوں 4 بیویاں ظاہر ہوئی ہیں. ایک بیوی دوجی دا ہاتھ ناپ کے آتی ہے بچڑا زہرا دسا بچڑا پتر تیرا پوتر بھجدے گھوڑے تو کتھا لتھا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بچڑا زہرا دسا پوتر بھجدے گھوڑے تو کتھا لتھا ہے. بیوی آتی ہے اماں لتھا دا اتھائی ہے. بیوی آتی ہے اتھا لتھا ہے تو میں نظر کیوں نہیں آندا. ہن جملے سنے ادب دے اتھا لتھا ہے تو میں نے کیوں نہیں نظر آندا. اس نے بی بی زہرا فرمائے اماں ہو سکتا ہے میرے باپے دی امت ادب دی وجہ تو اتے غلاف قرآن اتے دے چھوڑے ہوئے. میرے باپے دی امت ہو سکتا ہے ادب دی وجہ تو قرآن اتے غلاف دے چھوڑے ہوئے. آ غلاف ہٹاؤں تو پوچھوں تیریاں آیات کن گئیاں انہیں آئین میری سین ارادہ کیتا جو غلاف ہٹاؤں پتھر دا غلاف آئی نا انہیں پڑھا نا غلاف ہٹاؤں تے پوچھو تیریاں آیات کن گئیاں. بی بی یہ ہاتھ لاؤن لگی ہے یا پاسے نالو علی دا ہاتھ ودھیا ہے. زہرا تیرا پاسا زخمی آکے تو میں ہٹاواں. بسم اللہ بسم اللہ. بس میں کریں گا. زہرا تیرا پاسا زخمی ہے میں ہٹاواں. میں جو جو علی ہٹائیں دے گئے نا غلافی آکھنا ہے جو جو ہٹائیں دے گئے تھڑے ان سور سیائی بدی آئی ہے. جدہ کپیاں رکھا تے نگاہ پیس نہ علی دی تو علی راج رہنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. جدہ کپیاں رکھا تے نگاہ پیس تو علی راج رہنا ہے. اس ویلے بچڑے نو ہانا لا کے آتا ہے میرا بچڑا میں بھی غریب ہوں تو بھی غریب. اس ویلے حسین دی آواز آئی بابا تیری کیڑی غربت ہے. پتھر دلے تڑپی لاش کپیاں رکھے جو آواز آئی ہے زمانے دا امیر بابا کربلا دے غریب بچڑے دا سلام. علی رو کے فرمائے تیر میرا بچڑا میں نے تیری میرے تو ود غربت ہے. حسین فرمائے تیر بابا توڑی کیڑی غربت ہے. علی فرمائے تیر میرا بچڑا میری غربت اندازہ لا میری پوتریاں دے دور لے گئے دوتریاں دے لے گئے. بسم اللہ بسم اللہ. رو دے آؤ میریاں دیاں لٹیاں گئیاں میریاں نوہاں لٹیاں گئیاں. علی فرمائے تیر میرا بچڑا میں ایڈا غریب ہاں میرے پوتر مارے گئے بطریے مارے گئے یا تڑپی لاش. علی ہاں نالا کیا تیر میرا بچڑا ہن روندا کیوں ہے. آواز آندا بابا خون دے آنسوئن جڑے کپیاں رکھاں تو بہر بیان دے جے ناراض نہ ہوئے تو پتر غریب کوئی شکوہ کر لے. علی فرمائے تیر میرا بچڑا کیا شکوہ ہے. حسین فرمائے تیر بابا شکوے اس نال ہوندے جدے نال محبت ڈھیر ہوئے گلے اتھائی ہوندے جدے بغیر نہ نبدی ہوئے. بابا ہی کو شکوہ ہے جدہ تیری ضرب چلی آئی نجف کوئی بند آئی وہ میریاں تریوے بیڑی قرآن چاہ گیا دیا رہی ہے نمار کلہ رہ گیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آخری میں بابا میریاں دیاں میریاں بیڑا قرآن چاہ گیا دیا رہی ہے نمار مہمان مارے گئے اندے پیرا مارے گئے پتر مارے گئے اور ہونا لیوں جڑے ملے حسین شکوا کیتا ہے. بڑھا لی دولا لٹے کے مٹی تے بیٹھے نہیں میں کبھی رکھت بہت سلے آئے سر جا کے جو لیے پاک میرے امام فرمائے تیرو میرا کربلا دا غریب بچڑا اگے تو شکوا کیتا ہے ان جے ناراض نہ ہوئے تو پیو غریبی اگے شکوا کر لگے. بابا کرو کیڑا شکوا ہے. علی فرمائے تیر میرا بچڑا
چاہیے بسم اللہ بس جڑے آواز تے مرید بیٹھے ہو بچڑا ہور لتھے تلاش چاہیے فرمائے ہاں بابا میں ہور دی لاش چاہ کے خیمے لے آیا زہیر لے آیا برید لے آیا سعید عبداللہ جعفر یا بابا میں سارے دی لاش چاہ کے خیمے لے آیا میں اکبر لے آیا قاسم لے آیا اول محمد میں سارے دی لاش چاہ کے خیمے لے آیا او ملتان والے او علی دوزا نو ٹیک کے وقت مٹی دے بیٹھن رو کے دل میرا بجڑا سارے دی لاش جلے میرے غازی نو بیگانی دا پتر سمجھایا آواز آندے بابا میں نو دفعہ لاش چاہیے آئی میں نہ دا خیمے نہ لیوان ہو جدا تیری دی اکسی چاچا اڑ پانی دے میں جواب کے دے سا آخری میں دے دعا میرے فرمے مولا فرمائے دن میرا بچڑا دسامت میرا غازی کت سم گیا ہے فرمائے دن تیرا بابا غازی دریا دی مرد سم گیا روڑا لے والی دریا دے پاس ڈوریان جدا غازی بابے نا دڑی ٹیتا باز دلاش اٹھڑی تے بہانی شروع ہوئی ہے علی جلدی نالا کیا بات اثر چولی پائے فرمائے دن میرا لال مرن دے بعد بے چین کیوں ہے فرمائے دن بابا میں نہ بے چین ہو تکوڑو ہے آواز اندر تیریاں دینیاں دے برکے لہ گئے میں بچا نہیں سکیا اس ویلے لی فرمائے دن میرا بچڑا جل میرے برکہ لاندری ہے تیرے کونگے آتا ہے اس ویلے دیا میرا امام فرمائے دن میرا بچڑا جل میرے برکہ لاندری ہے تکے کریں ہے آتے بابا تیریاں دیا میرا دیا ابا